Azan dan doa, mohon kesediaan dari Bapak Penghulu untuk memandu. Yang daulah. Amin. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim dinana. Amin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata alaina. Allahumma aktubis salamata wal afiyata alaina. Amin. Wa ala ibadika al-hujjaj wal nizar wa zurari al-sabirin wa ibadika wa gharika min ummati sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Allah. Allah